Ah, omoro. Ya, sasa. Banga. Okay, wewe lete utikikana. Unananya poke? Unananya kanini? Karibu sana. Aka na mundu. Patie mundu karibu. Thank you. Anga. Ya toshia meda. Anga leo sera uko bai? Nina uko munde? Nina maundu. Mampi karibu kumbe karibu. Hello, sweetheart. Nombera katia. Kandike kwiri. Niba umuti hurito ni mam na dadi. We, kwa maramenyire? Ni maramenyire na ndio nuramenyire. Kora kuri kumera weto eno kawe. Kai, sweets no jikio dutoshi kigiko na ngoma. Kai. Maramenyire ati we. Ndio ye ni woderari wa tiri. No kurerete tukithii na kuria. Ni no jikio dutoshi ma sweets. Ni ndio kani spy mena ukaniki marani spy. Sasa hapa kuna hatari. Tuwikati. Sio tutembega. Tuwikati ya sweets na ni guhuretu nireke gwire. Muthi tandurito ta bebe ni mam na dadi. Pole. Turi tukate. Ndiramenya ni tajiro reto gwika tondu nie kunduika ni gucoka ringi. Ndiuka ni gucoka ringi. Kwe mundu ni kuria ukwisi uramenya kana urakumenya we? Guti mundu ujui ku. Na ndinona mundu ujui ringi no korwo we kwina mundu urakumenyire. Maundu mama ntemega ri guthuma makinya. Tuma tuwikatia. Riu tutikambe kuonana nawe ringi. Kai sweets mano ngio gunoji hote guikara haraihu nawe ma. Tondu riu bekari uguo na no kuona mama iguku. Kuna hatari mingi. Ndiramenya gukui riu ri ndajoke mucii arafu ndi maramire turai nawe ni. Ni kwa jamaa kujira. Ni mambisi. Meko njira ko cio lecturer wanyu wa ICT. Uria wega kari ginya maka describe gari yaku sweets. Reke gwire meko njiraga atiriri ni kujita meko njita angiko mitugo ndigite tumwana turia tunini tuke. Cool down matengitikira. No reke gigikwira sweets. Ndikigute ona manuma kana majire atia ndikigutiga. Good. Uri tuwikatia tajira. Leo. Ba muthenya ndingomenya ura ngwiciria mura tukuruga nigetha undu wothe tungigeka kamati yao kamenya ringi anakwo ni kugura ngari ingi tukugura ino rangi ngurani kugura ingi mbeca ikuo si ndio ka niwe uria madam niko kaure atonjeri gata wote kaugetagwo Mumbi. I understand relewa but then maundu mama be ma cool down wichia gako thadia na ni uko wega ni tugithoma nako kirathi kimwe na umonete hinda rigana kuma last year magiturite hamwe Mumbi na ni unjui ate ni tugikuwi mwalimu githe tiwe tuthomithagia commerce na niwe mutumia wa lecturer uria wa IT. Turonire no nginya tukwire tondu ti good example kuri ithu agika mitugo iyo. Sawa. Thank you very much. Haya. Asante nimeshukuru. Thank you mwalimu. Tukachoke no tuvire report no makinyira report yetu nawe ringi. Kairima no ubio ndutocio guhatatia guikara thiku igiri ta ko no kugerageria. Jaribu kabisa. Ni sawa lakini nyima kuhurwo kuria huritwo ndikienda ngahurwo ringi. Kuhurwo ku ndikienda ngahurwo ringi. Pole but we kwanza tuambe tukaribu tutae na ndo tureka chini ya maji. Ni sawa sweet. Si hapo ni sawa. Tuonane. Bye. Wala ndo nakija kanitha. Nile mwivariri ngiti kanitha. Na kwina thimu na mburirwa. Aya, ati mwiruti wakwa ni natwarire Eldoret University. Juzi. Njeri uyu turatwaria Eldoret. Kama andurite. Niki gakwathia atia bai. Na vorwa dimo ni mwiritu wengi ambira Njeri. Andanyuire njovi kwae. Wacha.
amamite mutaro etugumirite nyani mutarere nyine ko ni ariwa makope Ngai anyite akerigwa tigetheru kiri tuturatwaria cukuru aru January ucio ni muturatwaria ajia wewe nyine gukiongo yosurete ni akaba kunywa musuboyo wai ngirati mwetu ndigo kiongo kivoterere we kiongo kivote ku relax tondo ni rarigwa ni atia kamame sio ndo wengi nego nginya kanitha kanitha gutikiro ninge vota kunyita yana gatone manene tambira turika mukora muvana tondo na polere tha ino na muvangi na mura kuvana no cio riambira Evangeli ambira ngima nyuma muture itekani mania oi pole pale na utua ni wala tutua ni Njeri tekima yura muture bai pole imani ambira ngima nyuma muture na ribora ngumucokeria nego no ambukire gukunda oi yaki pole na kenje juice na thiko muvorera nisi no avorera na kora Njeri na thiko vorera Njeri witimo ngetha mborire the Njeri ambe no thimo yoswa cio so ni mundu murume ambe uria sema mama ya babe Ngai ndu kona nginya Njeri tikadire kuthoma eka mugure Ngai ndu kona Njeri ke mugure amakocio ni mugure tatiga ngwire ni nona Njeri ni nginya ni rura mona bau Aya mbebetie yasa nyine mukarima kwa detondo nyine enda kunye suvampote wai kunyembe gwe Messi ya tisi ngira dio la batara wale takesuka kigima ni relax pote kwa dito mama ya mauna ngira dia we oka Babe nikiwe babe niki waikara haha withikire ko tarathie class kiathi yako ki haha kai babe mandungiuga uguo niki tiga kwaria uguo ma babe niki babe ndiete leki babe tiriri riu goka kuthumbura niki anona uria ngukirite babe ndoka twarie nie nawe nie twarie twarie babe imukaina leki waku please babe tiga no igwa ndakwira please thikiriria ndiathikiirie na ndiraigua nditikwirwo ni ndiraiguire koguo ndienda guthikiria undu ungi babe maundu mau mothe uraiguire ta makima ndiraririe uguo ni undu wa guoya gutiri undu ta ucio matukona guo na leki ndirimwire nginya ni classmates yakwa ni makuonete ndirarega ni magikwirite no acio ni aria matatwendagira babe nduramenya kwi andu matatwendagira ti aria matendagira ni kuma ndokire year 1 ndirendagia na mundu ungi tiga wewe keni ndi muritu ati we cia ndiraigua ati athie kuri leki waku please thikiriria ndiathikiriria okireke ngigikwire mari kanjire ndirarega ni ucio reki ni anyendaga no ni ndamuregire babe wagire kunjira niki babe ndingiakwirire undu ta ucio matondiendaga gukuha please thikiriria maundu mau mothe uraiguire ngira post ino rona haha tamieleze no ko ni gukuigwa ni ndingikuigwa babe tiga kunjira uguo ukwenda njikie ate nigetha witikie magutiri undu ta ucio thia na mbere ai ndarigwo kuri utaga mbia imwe ai kai maheagwo ni mam na daddy uriku ni wamia nocio no your dad oi ona niwe kaega ni kunjira ni my dad riu ta compare mundu tani na muthuri ta ucio ona tikaba ungiragikaga ate ungiragipushaga na mundu tuthomaga nae kana age mate mundu ta ucio mukuru uguo cia ndiraigua ati wabuoka kunjira kindira bethe tiganani please babe keep a distance tafadhali ni madikenda ndio ndo atari aroka ni eguka uthie kuri we babe waku ni eguka mundu mukuru ta ucio mtu mzee hivyo imagine ni mzee ndirarega ni mzee na noguo to ni ndihete gitio babe ndingika na mundu ta ucio ndu